आकाशवाणी इम्फाल निंगथौखोंgjam सुनी न पाउ पाजरी अहानबद मरोइबा पाउ श्री मयांग लंबम रामेश्वर सिंह ngasi कक्सिंग विधानसभा केंद्र की एमएलए ओइना वासक लौख्रे मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेन सिंह न हाइरी मरकी मिखल पांगथोकिबा सिट मरीमक्ता माकी कांगबुना माय पाकनी हाइना थाजै मणिपुर की विधानसभा केंद्र मरीमक्की मरकी मिखल की भोट मसिंग थीनबा सेम साबा लोइरे असम राज्य की शिक्षा विभाग न महिरोई लाख 100 रोम की आधार एनरोलमेंट ड्राइव ngasi हौरे अमसोंग बिहार दा हयेंग विधानसभा मिखल की भोट मसिंग थीनबा थौराक मपुंग फाना लौखटले लेबाग असिना मालेम की लाइचेट ओइरिबा कोविड-19 की मायोक्त पुना अमत ओइना लांथेंगनरी लमदम असिगी मियामना सखंगनरबा मियोय कयानसु लांथेंग असिदा माय पांगनबगीदमक आकाशवाणी इम्फाल की ई-पाउगी खुथांगदा मिपुम खुदिमंगना अराइबा थवोंग अहुम फेस मास्क उप्पा अमगा फुट तरुक लामनना लैनबा माय मिट अमदी खुदसा तोइना हमदोक्तुना तरुतनाना थमनबा अपील तौरी मणिपुर फिल्म एक्टर तखेलंबम लोकेंद्रोना मियामदा तौबा अपील अहानबा मक्तदा तखेलंबम लोकेंद्रना मियामबु खुरुमजरी तमथीरबा कोविड-19 की लाचत संदोकपा हेंगलक्लिबा सिगी येंगलगा अखोय खुदिमक भाइरस असिदगी ngaktoknanaba tangai phadaba niyom ahum khak ngakna chatminasi ahanbada yumdagi konthong lanama pal hek thorpaga face mask soidana upiba ani subada mi amaga gi marukta foot taruki social distancing thambiba amasung ahum subada sapon amadi hand wash sizinaduna khutsa sengna hamdokpiba वैक्सीन पुथोक्त्रिबा फावबदी चेक्सिन बाहायबसिना ख्वाइदगी फरबा हिदाकनि हाइबा मियामना हेन्ना खंगनरबा वफमसी अखोय खुदिमकना ngakna चटमिनसी हाइजरी मियामबु अमुक्का हन्ना खुरुमजरी हौजिक मपुंगोइबा पाउ श्री मयांग लंबम रामेश्वर सिंह ngasi मणिपुर विधानसभा की सदस्य ओइना वासक लौख्रे मणिपुर विधानसभा की अध्यक्ष की चेंबरदा ngasi ayuk pangthokpa thauram amada अध्यक्ष युमनाम खेमचाना महाकु थबक पाइबा अमसुंग अरोनबा ngakपुगी वासक लौखी हंदक हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर न पीखिबा राय अमदा कक्सिंग विधानसभा केंद्रदगी हाना येंखोम सूरचंद्रना काखिबदु चनबा यारोय रामेश्वर सिंहबु केंद्रदुगी एमएलए ओहनगदबनी हाइखिबनी कोर्ट की राय अदुगी मतुंगिना महाकपु ngasi एमएलए ओइना वासक लौखिबनी वासक लौरबा तुंगदा पाउमी सिंह वारी सानाबदा श्री रामेश्वर न हाय महाकना मुख्यमंत्री न पांगथोकपा पामलिबा थबकसिंग अमसुंग माकी लुचिंग मखादा तौबा याबा पुमनमक पांगथोकपा हाइबसी माकी थौदांगनी हंदक हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर न पीखिबा राय अदु थागलदुना मांगना हाय मसिना भारत की जुडिशियरी दा मांगना थाजबदु अमुहना हेंगतलेहले अखोईगी लीडर ओइबिरिबा एन बीरेन सिंह गा तानरगा अमदी आइगी प्रजा 37 कक्सिंग एसिगी प्रजा सिंगी मफम दा डेवलपमेंट कमिटी सेमगा प्रजा की अपाम्बा प्रजा की दरकार ओइबनु करिदु खनरगा मदुगी मतुंगिना इ थबक तौजगेना खनजरी ममांगैदा मणिपुरदा निंगथौसिना लान सोकनबो मतमदा खुलाई यावदना यादबनिना कक्सिंग द योट सुंगगा इबुदौ खनांगबना मणिपुरबु ngathoktuna मणिपुरबु अतोपा मपानगी मफमदगी लान तारकपदा मणिपुर मिगी खुत्ता लगिदन होनगिबा अदुमाइना अयाक्सु आइगी सेमबा याबा खुलाई सेमगा तामो बिरेनबु ngathooga माकी फजरबा लीडरशिप असि मतम चुप्पा खुदिमक्ता मांगोलोइदुन लैनबगिदंता इकन होनजगनी वासक लौबगी थौरमदा सरुक याकिबा मुख्यमंत्री नोंथोंपम बिरेन सिंह न पाउमी सिंह दा हाई कोर्ट की राय अदु महाक अमसुंग माकी दोलना तरामना ओइ अमदी इकाई खुमनै मरकी मिखल असिगी फोल करी ओइरकदगी हंगबा मुख्यमंत्री न हाय बोट थादनबगी चांग अमसुंग मियामने बीजेपी बु सगोत्पिरिबा मोंग असि येंगलगा सीट मरीमक्ता माकी कांगबुना माय पाकनी हाइबसी माकी थाजबनी हुजिक लैनरिबा मणिपुर की पॉलिटिकल ट्रेंड मसिंग यामदबगी कोई मेजॉरिटी ओइ दबगी कोलिशन ओइबगी सिदा चिंगथोक चिंगचिंग पुसन पुल खरा लास्ट 3.5 years त तौनबदु कोई अमा अनकंडेस्ट कारे सिंगाती अदगी अंगासी अमा हाई कोर्ट की रूलिंग दगी अमा अमुकारे देन हुजिक भावगी वइना कोई बहुत हादा नगिबदुगी रिकॉर्ड अमदे पब्लिक की सपोर्ट टर्न आउट येंगा कांदा कोई फुल्ली कोई कॉन्फिडेंस ले अदुदी मरी माके कोइना माई पाकनी हाइदरा नौना एमएलए ओइना वासक लौरबा मयांग लमम रामेश्वर सिंह ngasi नुंगथिल कक्सिंग की युम्बी मचा ग्राउंड मियामना तरामना ओकदौरी बीजेपी कक्सिंग मंडल न सिनबा थौरमदुदा मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेन सिंह अमसुंग बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट प्रोफेसर एस टिकेंद्र सिंह यावगनी मणिपुर की विधानसभा केंद्र मरीगी मरकी मिखल की भोट मसिंग थीनबा सेम साबा लोइरे हयेंग अयुक पुंग 9 दगी इम्फाल वेस्ट थौबाल अमसुंग कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ता भोट मसिंग थीबा हौगनी निमिजुंग बा मतुंग फोल फंगलबा याय पाउ खरन हाय
Wangoi Bidan Sabha Kendragi Oina, Hol Anida, Wangjing Tentha Masung, Lilongi, Hol Ahum Masung, Saitugi, Hol Anida Bon Masing Tigani, Masigi Damak, Ngaksen Bagi Akan Besexul Tawang Lokatle. Jila Ahum Masigi Bidan Sabha Kendra Mari, Lilong, Wangjing Tentha, Wangoi Masung, Saitu the Tasigi Tareta Bot Hadana Kibani, Haying Dimirep Taramatwigi, Mikalgi Maraiba Kanglagani. Lilong, Wangjing Tentha Masung, Wangoida, Mirep Ahumna, Amasung, Saitu the Mirep Anina, Haktingna Lamba Tengnari. Maraki Mikalasida, Congress na sit Marimakta, BJP na sit Ahumda, Mirep Tagali, Aduga, Independent Mirep Mabu Sogatli, NPP Su, Mirep Mamatagatli. Manipur COVID-19 sample test of masing lak mari yogadore ngarang bidang warong pauba test of kiba masing punna lak ahum lising humbudra chanipan tara mga sure masigi manungda positive o kiba apun masing na lising kun chohum humbudra taruk sure hau kiba pung kun mari da sample lising ani charted kunipan test of bada sanini phu mga positive o rakhi laina asna naramadagi farak pa masing na lising tara taret humbudra ni thoi sure naba phabagi chang sada marphum 2.3 nipan da leiri laina asidagi sikiba masing Sama Marpudra, Taret Shure, Hokiba Punkun Maridami, Hum Siki. COVID-19 Command Control Room na Tokwa Chiro Lamadahai, Kanagumana positive over meeting, a rubber Kudakta, self isolation Tagodabani, Test Naba Command Control Room na Tragamari Linaba, CMO Singda Pau, Paunanaba Haide. Taubal District Police Nanga say you Angan Bada, National Highway Chama Anigi, Hairok Lamkai Auto Parking, the Asset Oak Check Tawada, Mio Yama, Pistola Maga Konana Fare, Maki Mataka Taubal Police Station da, case Sama Register Dagdun Makatana Tizili. Tabiriba Pawasi, Akaswani, Imphal Degini. Assam the Raji Siksa Bibagna, Mahiroi Lak Humbudra Rongi, Adhat Enrollment Drive Nasidagi Hore, Masina Sahitaru Tegitarani Pan Pabu Manung de Leriba, Sarkaramadi, Lana School Mahiroi Punumak, Konsen Gani. Jabdi Commissioner Punamagna, Makoi Gizila Sing Lem Adhar Ming, Zanbagi Kongjangasi Hodokadabani, Masi Matang Jahigi Marsh Pawu the Lushinaba Pandam Tamli. Bihar the Haying Bidan Sabha Mikal Gibon Masing Tinaba Taurang Mapumpana Lokale. Balmiki Nagar Lok Sabha Sit ki Maraki Mikal gi bot masing so hayeng punna thigani sit sani ni phuhum doi leba Bihar Bidan Sabha Mikal gi tangkak ahum thongna October 19 amasung tha sigi ahum amadi tare ta pangthoki rajya sigi jila kunthra nipan da counting center yankhai manga hangtokle bot masing thipam hall chamri tara mari thorang tokduna thamle social distancing ngang nabagi damak counting hall amada table tare ta gi hena tharoi covid laichet leiriba asigi yenglaga election commission anobachana kangun singphongkre Counting Center sing adu bot masing thidringai amasung thibalwarba matungda disinfection tawgani Counting Center sing da leiriba official punmak tangai padana marks ukadabani bot masing thibada nattaba thodok thoandanaba but khudingmakta Central Paramilitary Force ki jawan sing thamle Bihar gi Additional Chief Electoral Officer Balamur Gandhina Akaswani dahai sit punamaki bot masing thiba adu asu engam thoandanaba amasung amak palhendanaba honari Assam the park sing amasung wildlife sanctuary sing hangdokpaga loinana lebak manungi oiba tourist sing lakpa hengathanaba test state tourism department na thaurang kaya lokhatle Akaswani gi talk show da saruk yaraduna raji gi tourism secretary Razbi Hussain amasung tourism director Dev Kumar Misra na hai tourism gi infrastructure semgatpada mapungiba meeting thamli Sri Misra na hai CAA yaning da khongjang amasung covid ki laicena tourism sector da lupa koti chatuk lumang hale tourism secretary Sri Hussain na hai Guwahati amasung umarang sogi marakta display service lehelagani amaromda tourism sports singi manung amasung akoibada yumda leibada sada marfu subsidy piri loshilakpada covid-19 dagi ngakthonaba face mask uppa foot taruk lamna leiba khutcha amadi maimit taru tanana thamba haiba asamba thong ahumasi ngangna chatpina ba amuna ni chingjari aroibada maroiba pau amuhana Sri Mayang Lambam Rameshwar Singh ngasi Kaksing Bidan Sabha Kendra gi MLA oina wasak laukhre Mukhyamantri Nongthomam Biren Singh na hairi maraki mikal pangthokiba sit mari makta maki kangbu na mai pakani haina thajai Manipur gi Bidan Sabha Kendra mari gi maraki mikal gi bhon masing thibas thinaba sem saba loire ayuk pung ni pandagi bhon masing thigani Assam de Raji gi Shiksha Bibhag na Mahiroi Lak Humbudra Rom gi Aadhar Enrollment Drive ngasi dagi haure amasung Bihar da hayeng Bidan Sabha Mikal gi bot masing thinaba thaurang mapung phana lokhatle pauloi jare